Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag itakat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marjorie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Irresponsable ti amak. Talo kami nga agkakabsat. Kat siya titimakder apan nakaama. Manipod pimanaw ni tatang. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Marjorie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, ibagayo man kanyak tiyak paiso. Anya ka diti kanayon nyo apagapaan ka ni tatang. Pudno ka di nga da babae na? Numabalin. Diyak kaya't mairaman kayo, anak ko. Diyak kaya't madadal ti panagadalyo. Gapu iti aramid ti amayo. Ngamrumbang lang nga ibagayo kanyak. No anya ti pudno mapaspasama. Tapno matulungan kayo. Pudno nga adda babae ti amayo. Kat mabalin amay sa kadagitoy nga aldaw. Pumanawan ni tatang yun. Panawan datayon gapu iti dayjay a babae. Anya? Naumaakmeten anak ko. Awan maaramidak no saan nakon nga ay ayaten ti amayo. Saanen ang naragsak kanya. Kaya tsuko da kasaritak ni tatang, nanang? Urayan niya pa iti ibagbagam iti amam. Saan to ang mabaliwan ti pangedeng na. No kasta? Pudno ti imbaga ni nanang? Diyak amo, noan niya ti imbaga ti inam. Ngam kayat kaabilinin, tas si kati inauna. Dakkel kan. Sika kuman ti makamo kadagiti kakabsat mo. No kasta? Pudno apanawan na kamin? Saan kamin anaragsak ngagpadpada iti inam? Isu anasaysayat no agsina kamin. Da kayo lang matisaan ang naragsak tatang? Makamo ka, noan niya ti panunutan. Sige, ibagam to kadagiti kakabsat mo, ngagsingsingpet da. Agpakada akon. Jack ambo. No kasanupay ita makapagtuloy kayong agad. Total na. 19 matantitawan ko, nanang. Mabalin kong ti agapla iti trabaho. Sumardeng nga agadan. Kat agtrabaho ak. Tapno makapagtuloy latang nga agadal dagiti kakabsat ko. Angam anak ko, kasanukan. Nakarkaro nga awan mapasamak iti biyag tayo, no jak aggunay, nanang. Padasat ti agapla iti may sa call center. Pasensya ka na anak. Awan mat maaramidak. Saan nyo abasol daytoy, nanang? Basol ni tatang. Nasaysayaten a pumanaw. Ngam ti agigyan iti na ito'y abanay. Angam sabali mat tilinaon ti puso na. Kagurak ni tatang. Gapo iti daytoy nga inaramid na. Nasaya ata si Mangpot kayon. Apay ka di manang. Apay manang. Kaya't ko nga ibaga kada kayo, apinanawan na tayon ni tatang. Ha? Apay mo't? Saan mo't siguro alimod kada kayo? Ti kanayon apa nagapada ka ni nanang. Kasanutay nga rod itan, manang. Saan tayo na makapagtuloy nga agadan? Dayta ti kayat ko apagsasaritaan tayo. Sumardengak nga agadal, nga magtuloy kayo. Agtrabaho ak, kat igaadyo mat ti agadal. Hala, di saan kan ang makaadal, manang? Saan na balin? Basta makaadal kayo. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpapada tayo asaan ang makaadal. Anya, mata ni tatang. No kaano pa'y alimmakay? Isumat ti panagloko na. Awanin maaramidan tayo. No di ti agtitinulong. Sige, manang. Igaad ko ti agadal. Uray syakmat, manang. Lalaing nga kidya pagadalan. Tapno saan ang masayang ti panagsardang mga agadal. Agyaman ak no kasta, kakabsat ko. Ay,
Kabarbaro ka kadi dito eh. Wan, siyak gayam ni Marjorie. Siyakmot ni Arjun. Ay, nuawan pa'y kadwam nga aglan sinton maramdam ha. Agkuyog tan. Talaga nga ibilang mo, Alans, ti pandangan mo, iti 12 o'clock, iti rabi eh. Katuan ah. Tabaliktad nga ron ti oras tayo. Ti aldaw, iso ti agbalin na rabi tayo. Kat ti rabi iso ti agbalin nga aldaw kada tayo. Ay, wanan niya. O anya, agiddantan nga lunch. Sige. Kita am tigradok manang o. Nagngangato. Nan, kita man. Oo. Wow. Kastoy ati pagad-adalan. Naragsakak no kastoy ti grado. Oray siyakmat amanang. Saan lang nga ni Manang Natalie? Kita man mo ti grado. Adoy, Manang. Wow. Naragsakak no kastoy ti grado yun. Una manang, tasaan ni akayat asayangan ti pagbanbanugan nyo. Agyaman na kada kayo, kakapsat ko. Da kami ti rumbang nga agyaman kan ka, Manang Marjorie. May salaangan atawan, aggraduaran ni Natalie. Sumarsaro ng tumata ni Yoyi, nganang. Agyaman ak unay iti ado a sakripisyom, anak ko. Awan anyaman na, nanang. Maragsa ka na, no makitak ton tibanag tinagbanbanugak. No makitak ton anasaya ti biyag dagiti kakabsat ko. Imbaglakit din, tauray kas jay ti inaramid ti amayo. Adda ka ang nagsakripisyo para kadagiti kakabsat mo. Nabayagan nga gararamakan ka, Marjorie. Kaano na kadiasong batan? Ibagbagak matkan ka, a priority dagiti kakabsat ko. Palpasat pa ida iti panagadalda. Katadakan ka no makauray ka. Sa anak mat ngagbalin na padagsen, nukas pangarigan tasong batan nak. Tulungan ka pa ikit di Sige. Sungbatan kan. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta? Di nagpayaw awisan iti kasara. Gaputa at dapay obligasyon ko. Urayem pa'y amalpas nga agadal dagiti kakapsat ko. Day talaga yam. Sure. No kasta, sinong bata mo ni Arjun? Wananan. Nagtulagan mi asan mi pa'y amabalin kat kasar. Aging gaasaan ang makalpas dagiti kakapsat ko. Sa bagay, manumat ti tawon mon. Rombang lang nga addamutan kaayan-ayat mo. Nabayag ngamin nga agar-aram ni Arjun kanyak nanang. Katnudyak pa'y lasong batan, ang mga nuagbirok iti sa bali. Agayatak mat kankwana. Katjak mat kayat amapukaw ko. Ay katuwan anak ko. Rombang laang a panunutem mat ti bagid. Tapno saan laang adagiti kakabsat mo ti pampanunutang. Itatan nakaturpo sa kon iti panagadal ko manang. Kayat mo kadipay nga ituloy ti panagadal mo? No kayat mo, siyakmat ti agtrabaho, tagtuloy ka. Saanan, masadot ako nga agadal. Aglalo, kat medyo na nga tumutan ti saat ko iti trabaho. Mas kayat ko pa ti agurnong. Taore ag negosyo aktulaangan. Sige nga rod manang, tano maawat akto iti trabaho, siyak tumutan ti mang paadal kiniyori. Itatan na tong palang ti arapaap mo, amaadan iti negosyo, ken nakaadan mo tandag iti kakabsat mo. Umanugot ka mat siguro ng agkasarta. Wana, apay kit dinasaan. Awan mo tan ti makalapot. Agyaman nak, ta umanugot ka mat langan. Agyaman nak mo ta nauray nak Arjun. Amok anapudno ka kanya.
Gaputay ayatan kaunay-unay. Isuan nakasagana nga guray. Uray kasan mo pa'y kabayagan. Agkalay sa kamin ka ni Arjun, nanang. Ay nasaya at met, tanalagip yun nga at kasar. Kunak no awan plano yu akasta. Talaga nga inuray ni Arjun ang makalpas dagiti dua akakabsat ko. Sakbay nga injaya na ti kasar, nanang. Dayta nga min titulagan ni. Ay, agyaman unay kan kaanak ko. Sika tinagbalin nga ama dagiti duha akakabsat mo. No saan agapukan ka? Diyak amunoan niya tinagbambanagan tayo. Amumet nga awan adal ko. Kat marigata nakasumrak iti trabaho. Awan anyaman na, nanang. Asino pa'y kumati ag titinulong no saan ada tayo? Tabinaybayan na tayo lakat nga ron ni tatang. Awan ka din tidamag yukan kwa na. Awan, nanang. Kan saan ako nga interesado kan kuana. Anya ti masapol yo, tata. Ta kayo. Kumusta kan anak ko? Maragsa ka na ka makaam mo. Anasaya atin ti kasasaad yung agkakabsat. Gapo iti anos kan rigat ko ang nagtrabaho. Sipod pinanawan na kami, tatang. Ita, anya ti masapol nyo? Umay kayo aglimos? Saan kumamit akasta anak ko? Kaya't kayo lang nga makita. Kaya't kayo ako mustain. Kaya't kung ay baga, nga daduha akakabsat yo. Saan ka interesado? Duwala ang tikabsat ko. Da Natalie, kan Yuli. No awanan ibagayo? Pumanaw kayon. Kat saan kayon nga agpakpakita pa'y? Sige nga rod anak ko. Kaya't pakawanin na kuma. No nagpakita akbankan ka. Pakawanin na itinakurkurangak. Amom ka di, inmay nagsinarungkaran ni tatang. Madlaw iti itsura ng agrigrigat. Kunaklakit din umaysa nga agpalpalama. Ngam nimot gayam tatang. Ibagbaga na, nga da kanudwa akakabsat tayo. Anya? Kinumustam ko maamanang. Kaya't kumot amakita ni tatang. Kan mapantayumot kita ang dagiti kakabsat tayo. Tapnoan niya. Pinanawan na tayo saan ka di? Ay, pinapanaw ko. Kat imbagak asaanan nga agpakpakita pa'y. Nga manang, apay akas jay ti naramid mo kini tatang. At dapay gayam do akakabsat tayo. Iso dati gapo a pinanawan na tayo ni tatang. Iso asaan tayo akasapulan ida. Kaya't ko amakita ni tatang manang. Saan na kumamot asukiran na tani? Manang, nasaya at mutanti kasasaad tayo itibiyag. At dan trabaho. Kastamutan kiniyoli. At damutan trabaho na. Katsi ka, naasensumutan tinegosyo. Saan mo kadi ang kayat at tulungan ni tatang? Kandag iti kakabsat tayo? Dahil jay ti dosa na itimadi nga aramid na. Kaano pa ya tultulungan nyo ni tatang? Kwa manang, manipod na istoryam ka ni manang Natalie ti kasasaad na. Binirok mi ida kat tinulungan mi ida. Apay adiyo imbagbaga kanya? Gaputa saan mo kayat atulungan ni tatang, manang. Ngamda kami kan ni Natalie, kayat mi atulungan. Apay, asino tinang tulong ka na kayo? Tapno maragpat yo ti balegyo? Sika, manang. Matlagayam. Apay nga ron ita, asalo nga singan nyo ti pagayatak. Manang, kadaraan tayo latta dagiti anak ni tatang. Kapamilya tayo latta ida. Riso apang nga asim kumamit, tamaawatan da kami kuma. Anak, saan mo kumamot aguraan dagiti kakabsat mo no tumulong daman? Anya, agraman da kayo, nanang? Umanugot kayo at tulungan da ni tatang? Naragsakak ngamin itibiyag ko ita, anak ko. Tauray kas jay ti inaramid jay amam.
Nasaya at lata tinagtungpalan nyo. Iso asaan mo kuman, ababalawon jay amam. Tanakakaasi ka no ti panagbiag da ita. Sika ti addaan. Iso asaan ka kumamat nga agbalin nga imot. Nanang, Nalaglagan mo't laang teriknam no mamakawan ka. Kat tulungan yu kit di, dagiti kakabsat yu iti ama. bilibak at talaga iti kinasinaw ti panagpuspo sa'yo, nanang. Oray saan anasaya ti inaramid ni tatang kada kayo. Ngam awan ti sakit tinakam yo. Gapo takas ta ti pagayatan ti apo. Padasem apakawanan ni tatang mo. Kan ipatag mo matan dagiti kakabsat mo. Tulungan yu ida ang makaadal. Uray pupuutam. Ad-adun tupay agrasya ti ipaay ti Diyos kada kayo nga agkakabsat. Ita, tultulungan min dagiti dua akakabsat mi, a makaadal damet, Mr. Lonely. Kat agpaiso ti kuna ni nanang. Limo kay ti barukong ko, idi napakawan ko ni tatang. Ken namamok dagiti dua akakabsat ko. To'y pagayam mo, Marjorie. Agyaman akpagayam Marjorie iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, sapay kuma tabindisyonan na kayo pay ti apo. Gaputa na saya at kayo a pamilya. Ket itultuloy yu latta ti mangtulong kadagiti kakabsat yo. Tapat check ano maaramid yu ida at tulungan, bigbigan dan tumat day tanga utang anaimbag anakem kada kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marjorie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Merli, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apa idrama dahito kapadasak ken ayat. Katkataylaan ni tatang ko idi agsaksakit meten ni nanang ko. Dua kami laang agkapsat kinimanong ko nga daan meten iti bukod a pamilyana. Kagrad-graduar ko idi iti kolehiyo. Nagbiro kak iti trabaho, tapno adagastusan mi kininanang. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Merly diti programa tayo. Dear Mr. Long. Si kaka di siya ibagbagada a baro nga empleyado? Mangrugyak pa lang itang aldaw. Si Kagayam. Gail tinagan ko. Syakmat ni Merly. Agkita ta madamdama iti kantin, tagistorya ta ijay. Panawan ka pa'y dito'y Urayam diya mangisurukan ka iti rumbang nga aramidam. Sige. Thank you, ha? Okay. Ay na. Addan na amok ng agbalin agayam ko. Good morning. Good morning, sir. Siyak ni Jomar. Maka, sumurot ka kanyak. Tayam amu ka kadagiti daddu mga empleyado. Sige, sir. Ibagak matankan ka dagiti naskan at trabahuam. When, sir? Managbabain kan sa unay. Relax. Masigurado. Ma-enjoy mo ti trabahom ditoy. Nakaluto ako itiin na po'y anak ko. Si daan nyo laang ganti lutwam. Ay nananang, nagbanog ka manan. Agsakit kanto manan.
Basit lang mat at trabaho da ita pa nagluto. Kan may sa masikuranak no nakaigda aklaang. Gimata nga kung iti ready-made asidaan ta, nanang. Kat, kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho? Mayat mat. Ang ado pa'y tinaskan asursurwag. Kasta talaga, numang rugrugi ka pa'y laang. Jay, supervisor mi abakla. Kani Jomar laang mat tinasingpot kanyak ijay. Italaang da ita, anak. Ito nagbayag, gayam mo to amin idan. Nalakalaang matitrabaho ijay, nanang. Masapul lang nga ikabisadok anaimbag. Kabaalam da ita, anak. Anusam, taado ita dagiti awan ng trabaho. Naswirtsyam kiti tanaawat ka adagos. Si kansamot ti kasapaan asim mangpat dito opisina ita, Marley. Jack ngamin kayat ti maladaw, sir. Sa bagay. Adayom sa ngamin ti paggapgapwam. When, sir, aga po akpay ijabaryo. Narigat ti kasta. Iswa siyak. Nagboarding ako ni ti asidag ti opisina. Tapagpag naaklangan. Kasta ka di, sir. Jomar, Ay, makapakigtot kamat. agtrabaho ka. Saan aday ta makiin-in ni storya tar aramidam? Yes, ma'am. Iso ka di ti boss mo? Bayamon. Madimanan ti aldaw na. Oh, anya. Rugyan kan kadagiti rumbang aramidam. When, sir? Gil, pasensya ka na. Saan ta nagkita iti kalman di ka kantin? Okay lang. Maawatan ka. The first time mo. Naglawagayam ti kantin nyo dito eh. Iso nga rod, naglulukmag kami amin. Nadlaw ko nga ron. Si Kalaang ti Slim. Lumukmag kanto matlaang iton agbayag ka dito eh. Sapay ko taagbayagak dito eh. Apay kumasaan? Saan mo ka di akayat dito eh? Jack pa'y amo. Ado pa'y ngamin tinaskan nga ikabisado. Putno day ta. Adon to ti madiscobrem nga ugali ti maysa ken maysa. Ngam saan aday ta ti pakadismayaan. Tinapatag, maya ti sweldo. Nanang, adto'y ti umuna asweldo. Apay ngay, ayawat mo kanyak. Kastamot ti bagbagada. Ano yawat mo ti umuna asweldom kadagiti naganak mo, swerte ka no? Nakangagamot iti dayta. Basta, nanang. Sigin awatemon. Ang usaram dayt apagpadoktor mo. Nagsayaat kan, anak ko. Kastamot kan apaggatang mo iti agas mo. Tapno pumigsa ka. Kat makasublikan nga aglako iti naluto asidaan. Kayat ko talaga dayta, anak ko. Amumot asipod pay, kat nagsumak talaga nga aglutluto. Sige, nanang. Inton bigat, ipa-check up kanton. At good news ko kan ka, Marley. Anya dayta, sir? Amom, nagustuhan ni boss ti trabaho. Congrats! Kasta ka di? Nasayat mo to kasta? Amok namin nga inaramid mo ti best mo. Keep up the good work, Marley. Thank you, sir. Among kadi, asika ti pagsasaritaan da ita di ti opisina? Taapay mo't. Good job ka ngamin kanit, boss. Sapay ko mga rod takasta ka na yun. Kaskan ka ti sapsapulan da di ti kumpanya. Adaman damagak, Gail? Anya dita? Sino ka di jay babae anak katugaw ijay? Jay nalukmag? Wen, ay di mo kitaan. Tamangan numakadlaw.
Saan ngamin nga inyam amo ni Sir Jomar kanyak idi? Kasano ko mga iyam amonakan ka, kat jowa na dayta. Anya? Kana, madama ita ti El Cuda. Ay, kasta ka di? Nabayagdan nga jowa. Ngam, apa damot nga rod nga apa? Kasla nasungit mo't namin ni Ma'am. Marjorie tinagan na. Ay, una. Nasungit at talaga day ta babae. No di mo awagan iti ma'am, kusilapan na ka. Isungat lagayam. Sipsiputam, tanalaing ngagselos day ta. Anya? Nanang, binaliwan mo ti kurtina da ito'y balay? Tadaan ang dagiti sigod a kurtina. Angam saan ka unay nga agtrab-trabaho ta saan ka unay anaimbagan? Mayaten. Basta tumarag dagiti agas ko. Di mo ka dinangag di imbaga di doktor ko. Ajak liwayan at tumaran dagiti agas ka. Addan paggatang ta iti agas mo, nanang. Iso nga agimbag ka. Ala. Inta ni di kusina tamok amabisin ka na. Nakaluto akon iti pangrabyan ta. Datatag partner ita. Tulungan ka amang ilipas iti trabahom. Ay, nasayaat mo't no kasta. Absent kami ni Jomar. Wen nga rod. Jack nakita ita nga aldaw Kasta tirigat na, no kanayon nga apaan ti girlfriend na. Anya? Angaw ko lang dayjay. Adamot ni Ma'am Marjorie. Agsinublat dagita nga absent. Aywan kayam, naday bagakan ka. Anya dayta? Manon abulan mo dito ay. Isu arumbang lang ama-amuam dayto ay. Anya dayta? Liklikam ti agbalin a close kini Jomar. No di mo kayat akagura na ka ni Marjorie. Imbaglakit din. Tanasapaan alpas may kan ni Ben jay trabaho mi. Nasayaat mo't akadwa ni Ben. Nagagat mo't day jay kat. Wen, ag-overtime ka no. Angam, saan na ka mabalin nga ag-overtime? Tawan kadwa ni nanang ko ijabalay mi. Kasta ka di? Wen, Gil. Ngam inton na anay anapigsan ni nanang. Mabalin nanton ti agwaywayas. Tangay awan pa'y matpagluganan ta ang chip. Adala ang kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Amom ka di. Pagsalsilosan na kagayam ni Ma'am Marjorie. Anya? Isun sa nga absent ita ni Sir Jomar. Tanagapa da iti kalman. Ay, sa anak ko mamat ama iraman iti apada Wan nga rod Selosa nga min day jay. Kasta una iti panang bantay na ka ni Sir Jomar. Apay nga awan pailaan ni Sir Jomar. Nagawid dayjay lugar da. Kasta ka di? Apay, di na kayat aka partner? Uy, awan imbaga kakasta Ay, sayang nga rod dayjay akong parik. Nagtaraki alalaki. Yung kasdi pa aklase ti babae ti nakatnagan ti riknana. Ni Ma'am Marjorie, ti kayat mo asawan? Uwen, kat no awan pa'y gayem na dayjay babae dito eh. Nakatangtang sin ngamin. Jack pa'y lasumrap ko maita. Mabainak lang amin, tadun tilangan ko. Kasla nagsakit ka mo't, sir. Uwan nga rod. Adu asakit, pilinaklak am ko. Masapol nga rod nga aginanaka no kasta, sir. Bay amon day tanga ina na. Marley, addaman damagakan ka. Anya dayta? Inasit gan nakakadi ni Marjorie. Adda ka din bagbaganakan ka. Awan pa'y mat, sir. Marley, ipakpakauna akong ti dumawat iti dispensar. Kat numan bilang taasit gan na ka, kat adda maibagana amadi. Ibagam lang kanyak. Apay ko mga dama ibagana kanyak amadi, sir. Sige, sir, ha? Agtrabaho akon. Sige, tamapanak matan iti trabaho ka.
As usual, ang data manan dito'y kantin. Uwin nga rod. Dito'y latanti ka na yun na pagkitkitaan ta. Kasano, busy tamat nga minadto ang iti opisina. Uwin. Nakitam ka di? No simra ka ni Sir Jomar? Wen, nakita. Kan, madlaw akagap-gapo na iti sakit. Kan di mo siguro amuan niya. Aging ga ita, saan da pa'y laang nga agtungtungtong ka ni Ma'am Marjorie? Ha? Apay, Mad. Kunakkan ka, nakaraw nga agselos ni Ma'am Marjorie. Parigatan na iti kastaonay ni Sir Jomar. Uwin saan kumamot ang mairamraman tinagan ko, Agtrab-trabaho aklaang mat dito'y. Saan kan ang makigtot no iti may sangal daw kat asitgan na ka ni Ma'am Marjorie? Anya kumangay ti baga na kanyak. Sapay ko tasanto ang mapasamak day ta. Ala, mantan. O sige, tani, mabisina kon. Ala, agayam ti address mo. Tas harungkaran ka iti balayo. Ta ijay ta nga gistorya. Wala, itid ko inton madamdama. Pre, at adamtamagan kanyak ni Mayli di na minsan. Takmasumbatan. Iso ako nakenkwana, asik ati kasarita na. Awan tayo mo tinidamdamag na. Nabain siguro Sige. Siya kung timaka mo ang makisarita kan kwa na. Ada mga trabaho. Sige tasit gak. Bertley, Sir Jomar, adda ka no kayat mo at damagan kanyak. win nga rod, sir. Maipapanday to'y kadagiti files nga ipapaaramid ni boss. Day to'y, Kunakon ka. Ha? Ma'am Marjorie? Aga-agaw ka, babae. Marjorie! Saan, ma'am? Pang-aasim, Marjorie. Amok anabayagdakon aluklukwan. Pang-aasim. Agtalnakan. Sika, babae. Simrag ka dito itapno ang birok iti boyfriend. Ma'am, sana po no dayta. Ala, Merle. Panawan na kami pa'y dito'y. Sige, sir. Ilisim dayta, babae. Kita man ti panang ipatag mo kan kuana. Burley, ayan mo aya. Adak, dito'y likod, nana. Adda bisitam. Ay, tsaka opisina ak dayta. Binirok na talaga to'y balahi tayo. Sige, tasangok inton madamdama. Ang isalapay ko kumapay na gito'y badok, nanang. Lalaki mo tiya bisitam. Lalaki? Kaopisinaam ka no. Anya? Nagwapo anatayag. Ni Sir Jomar. Diyak kaya't akasango dahi ta atao, nanang. Imay dito'y balay. Di mo kid di kasaritan. Adang amin napasamak iti opisina. Anya day taan na pasamak. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Sorry, Merle. Gapo iti naramid ni Marjorie kan ka. Mababain ako, nay. Awan mo ter aramida kadakas. Ngam no, apay akas jay ti inaramid na kanya. Maka-estresan. Nabannuga kon kankwana. Kaya't kon nga i-give up. Apay nga rin nga may ka dito balay mi, Sir Jomar. Merle. Gaputa si kati kayat ko. Anya? Nakasagana ak amang isina kan ni Marjorie. Saan mo kumamat apagbalinan a komplikado ti biyak ko, Sir Jomar? Mabaling ta pumanaw di opisina. No day tati kayat mo. Agbirok ta iti sabali a pagtrabahuan ta. Uno saan? Siya klangan ti agtrabaho. Tagyan kalangan iti balay. Awan planok akasta, Sir Jomar. Kat no adaman planok iti biyak ko, saan ka akaraman iti dayta? Taapay asaan? Gaputa saan ka nga ay ayatan, Sir Jomar. Awan apulos ti mariknak para kan ka. Absent dagiti lovebirds. Ay na, agkasarda ka nung aminan. Amom ka di, no asino dagiti dakdakamatak? Damang Marjorie kan, Sir Jomar. Saan ka di?
Kunak ka. Iso damot lang ti agkatuluyan. Oray no kasta ka na yung dangagap-apa. Ay, ayat, aya. Nag-resign nak iti trabaho, Mr. Lonely. Ket nagkita ak iti sabali at trabaho. Inaramid ko da ito'y tapno agtal na ti amin. To'y pagayam mo, Merly. Pagayam Merly, raamak ti inaramid mo. Dayta ket para metlaeng iti panagtal na ti panunot mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Merly, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mike iti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak ko man kaya ti agayat pay, kalpasan anatay gapu iti sakit, di immo na a girlfriend ko. Ngem gapu tadyak kaya ti agmaymay sa iti biag, napanunot ko ti mga sawa. Ita, duan ti anak mi kini Gloria. Dito'y kumet, anaamuan ti pudno nga ugali, ni bakit ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agawid ka, apaman amalpas ti trabaho. Unay kabatan bakit? Kat no nag-traffic ita. Mano nga oras nga aguray kagapo iti traffic iti National Highway. Nagado apambar mo. Apay ay anapudot man ti ulom. Diyak lang madamdamag nga da babae mo. Jak tupay mapanunot deta nga ibagbagam. Jay kumparim a playboy, natiliwan ni kumare nga da chicks nga inyang kas na iti motor na. Kat di nakipadpada akadakwada, sa bali ak. Saan agapot akumpari kat tuladag idan? Naskan a makasangpet kan dito'y balay iti 5:30. Di ka mamatagsaw iti kasta bakit? Sobramat deta na panagselos mo. Ay, kastan sa ita ti uso pare. Selo sa amises. San nga ang angaw da ito a panagselos ni bakit ko, pare? Makapauma. Ay, talaga mo ta. Asino kumamot nga iti maragsakan no sobra aselo sa timisis na. Agasan man pare? Orasan nan, ti panagawid ko. Ah, ay saus, delikado kan paray. Ado nga minti madamdamag na agagayam ko, nga da babae da. Ay, isa nakakaraman dita paray. Tagpadataan na pudno iti asawa na. Talaga mat. Diyak mat kahit alokwan ni misis ko. Sana kakasta. Ala, ituloy ta nga rodon ti agtrabaho. Tapno makaawid ta iti eksakto nga oras. Oh, awan mat siguro ti makunang bakit. Nasurot ti oras nga imbaga mapanagawid ko. Kasta agtulnog ka. Naimas na ito inlutom asidaan Saan akayat dagiti ubing? Ha? Naalsam ka noonay. Ayun. Naglaing ka talagang agluto. Naalam ti kahit ko araman ti sidaan. Umawawag ni ading ko. Madama amang mangan ka, awagan na ka. Hello? Manong Mike, busy ka ka di? Atong dadang pay lang. Mga anak, apay ka di. Kasarita na kakano ni Tatang. Sige, itad mo kinitatang ti cellphone mo. Takasaritak. Hello, Tatang. Na, ay nalangatan ayat ipagtungtungan da. Tamasapol arumor dito'y balay.
Mapan ka ijay balayo itanga oras katrabiin? Masakit ka nung amin ni Tatang. Kaya't nakamakita. Kano nagpigsapay lang? Agawin ak matladagos. Katwa na, apay. Adapay sa bali apa panam? Ijay chicks mo, ha? Kung kalakit din ayang agsuspitsa. Malain kan, kat agawid ka dagos. Tatang, adakon. Kumusta kayon? Ay, sino kay tayan? Siyak ni Mike. Ti na unang anak yo. Apay, hindi dakon malagip. Kat kanayon yo adamagan tinagan ko. Ay, gayam. Ay, kaduam ka din ni Julie. Ha? Julie? Ni Tatang nga talaga. Uray lakay. Naglaing latang nga agangaw. Ay, saan ka dayan ni Julie ti asawam? Gloria tinagan ti asawak, Tatang. Ay, Gloria. Ay, ayan na ngayon ni Julie. Nabayagan na natin ni Julie, Tatang. Saan kami ang nagkasar? Ay, Gloria gayam tinagan ti asawa. Ang Tatang. Ewan gayam. At ginatang ko apruta sa kanam. Kaya't mo ka di, tapakanan ka iti saba. Ay, sige man barok. Ay nakapsupa ko na mga asisyak. Nakasaritam ka din ni Tatang, Manong? Wen, kaslaubing mata ni Tatang. Uy nga Rod, kanayon na nga ibaga tinagan mo. Ang ami di nakita nak, dinamag na no asinuak. Ay, kastanan, nakapsot nga minan. Saan na kadipay adi nakamat kan ka tinagan ni Julie? Isote am muna abakit ko. Saan na amalipatan ni Julie? Kasano? Iso idi ti kanayon mo nga yawi dito'y balay. Mayat ti vibes da ka ni Tatang idi. Ay, awan nga Rod. Naragsak ka siguro ita no saan anatay. Apay, saan ka di anaragsak ita? Oray saan mo nga ibaga, madlaw ko asaan ka anaragsak iti asakwam. Selosa nga ni Manang Gloria. Awan nga Rod, kas ita. Inurasan nakmanen a bumisita kini Tatang. Ay kat agawit ka nga Roden Wen, gawid akon. Kat umawag kalata, o kasapulan dak dito'y balay. Sakbay nga agawit ka, itit ko pa'y kan ka daytoy. Nabayag abinerbiro ko day taasing-sing ha. Nabayag nga indulin mo dayto engagement ring mo idi ka ni Julie. Naglinisak dito'y balay, kat nakita. Sayang mo't, iso nga itad kulangan kan ka. Mike, agmerienda ka mata. Agsakit ka, no day tala trabaho ti aramidam. Lipasak lang day ito aramidak, maray. Umay ka ijay kusina, ijay likod. Tada pagbibingayan tayo amakan ijay. Wen, umayak, maray. O sige, orayin da ka, pare. May sa arason, no apay nga inayaban ka ditoy, pare Mike, kat ada kayat ko adamagan kan ka. Seryoson sakat dayta. Makapanervyos kayo, mat. Ngamin, no agteksak kan ka iti rabii, taada kayat ko adamagan kan ka, saan ka apulos nga agreply? Uray awagan ka, naka-off ti cellphone mo. Oh, pare Mike, sungbatam dayta. Pasensyakan, mare. Talaga anak ka off the cellphone ko. Madaki di balay. Aga-apa kami ngamin kini misis. Madda makita na akatext ko. Ay, puunay matan pare. Ay kat, nasayaat tamo ka kasdagayat ti ugali ni bakit mo. Amok itan ti aramida. Ay, maray. Teksaman kid din pare Mike. Ibagam adarling na ka. Ay, jakmat aramidan ti kasta Pero may talaga ti selos ni misis ko. Iso anasay-saya at langan ngay off ko ti cellphone ko. Tapnawan riri. Nala, nasayaat tanaamuan mi dayta, pare Mike. Saan da kan asingaan ateksan no adda ka ijabalayo. Nay, apay ngay bakit? Awan mo't naluto ang makan.
Agluto ka no mabisin ka. Agong ungit ka manan. Babaero ka talaga niya. Anya babaero nga bagbagam. Ulbud ka. Anya dayta, ha? Ne. Tising-sing mi kini Julie iti. Nalipatang nga inlamang. Nakitak ijay kabinet mo. Ha? Malas mo laang tanasarakak. Bakit? Amo ka na bayag na ko naluklukwan. Mariknak matkat day tamay. Nakaturog ni tatang, manong. Apay ngimay ka. Nanda problema. Nadagsan sa ti problemam ita Gaputa saan ka nakaisam. Idi, no ibagam nga da problemam, relax ka lang ta. Jay sing-sing mi idi kini Julie nga inyawit ko. Nakita ni manang mo. Kat isuitan ti pag-apaan mi. Anya, apay ngamin adi mo indulin. Nalipatak nga rod. Ipalawag mo kan kuana. Apim mo sa'yo ni Julie. Napudot pa lang ti ulo na. Ay, jakla ko mainted kan ka idin. Kastagayam ti pagbanagan na. Sana bali. Amok. Marisot min tumat lang da ito eh. Kaya't mo kadi, amapan ko kasarita ni Manang Gloria. Kat ipalawag ko kan kuana ti amin. Anta ka di oras mo. Aramidak da ita. Tapno saan nga agbayag ti panagapayo. Kaslawan ganas nga gawid iti balayan niya. Madariri yung agasawa, pare. Nay, apay, nagapa kayo manay? Wan pare. Gapulang iti singsing. Anya? Akin sing-sing ngamin ayaha. Jay ex ko anabayagan na natay. Ha? Natay mo't gaya mo. Pagsilusan na pailaan. Jak kumakayat nga agbayag ti saan mi apagkingkin na awatan. Ay, wama. Kasta talaga ti agasawa. Hello, bakit? Hello, lakay. Anya nga oras na gawid ka? Kalpasan ti trabaho ka. Kaya't nakading agawid itan? Adda nga min dito'y balay ni ading mo. Aglutluto kami adwa iti pangrabyan tayo. Aglalangan tayo amangan kadagiti ubing. Kasta ka di. Ala, agawid na kadagos. Madama nga isagsagana ni Manang Gloria ti kanan tayo iti kusina. Nakitak nga rod. Mayat mo ti panagis-istoryayo. Imbagak akon kuana. Asaan arumbang apagsilosan na dayjay asingsing. Tanabayagan apimusay ni Julie. Anya nga iti kunana. Buwan, kunana mo. Nagyaman na kiti tulong mo ah. Saan na kan akagora? Tainawagan na kan. Nakaisam nga rod, idisin mang petak. Oh, awanan parikot mo. Saan kan ama stress? Umyana ko maditi balayo. Ngam or-urayin nak titatag iti balay. Iso nga agawid akon. Agyaman naktaimay ka. Kan tinulungan na ka nagluto. Naglaing kagayam ngagluto. Damat basit amok ngagluto Manang. Oh, at tigayam di insupot ko asidaan ni tatang. Thank you, Manang. Mike, agawid ka nun ni ading mo. Well, nagsarita kami ni Tay. Ading, ibagam ni Tatang. May kunto pa siya rin. Sumurutak to. Nasaya ato kasta. O sige nga, Rod. Mapanakon. Manong. Manang. Kung naglagit din, wag na nayon nakaguraan. Bakit? Ay na, saan ta napagsaritaan day ka? Tanalpasan lakay. Kaya't mo asawan. Saanin ang nasakit tinaka mo kanya? Saan nga agluto itinaimas asidaan. No nasakit pa ila ang tinakong kukan ka. Maragsakan ak itiday tang imbagam. Bakit? Agbuya taman kit di iti pelikula lakay. Agdate taman mat ita dito'y salas. Nasaya ta bakit? Naragsak ka ita. Saan ka nga agong ungay? Ada kaming Tatang. Munag kayo, Manong. Manang. Kumusta kayong tatang? July. Sika ka din ni July. Julie? Tatang. Iso ni Gloria. Saan ani Julie? Ay, kunak man no ni Julie ti asawa. Saan Tatang? Nabayagan anatay ni Julie. Ay,
Ni Julie ti amok nga asawam. Apay nga sa bali matay. Rumarak pa lang. Di naksaam-am ni tatang mo. Manong Mike, nasair sa matirik na ni Manang Gloria. Bayam. Tatang, kadagin hatang ko abadom. Kaya't mo tayo pakitakan ka? Ayan ay ni Julie. Tatang, awanin ni Julie. Ay, kasta ni Tatang. Tila malaglagip na nagnagan. Kababain pa ikit din ka ni Manang Gloria. Rimwar pa yan. Julie gayam man? Saan gayam asyak ti bagbagam anaasawam? Julie gayam ti misis mo? Dahil talaan ka di ti pagsakitan tinakam mo. Amumat nga da sakit ni tatang. Apay ka di asaan ka makauawat. Gaputaging gaita! Dayjay payla a Julie ti adda di ta panunot mo! Gloria, manun atawan ti napalabas. Wan! Manon atawan! Ngam aging gaita! Isupay la tilinaon tapusom! Makapaawan ganas ti kastoy. Amok nga iduldulin mo pay lang dayja sing-sing! Kat anya ko maita? Dakas ka di ha? Ha? Sumardang lang ang dayto a panagririta. Numapukawan a mamimpinsan dayto a sing-sing! Diyak kayat nga agtalinaod ijay balay dayja a sing-sing! No di mo kayat aguraan ka. Surutam timbagakan ka, Mike! Jack kumakayat amapukaw ti singsing Mr. Lonely. Taday tala ang tinabatbati a pakalaglagi pa kini Julie nga ex ko. To'y pagayam mo, Mike. Pagayam, Mike, uray kasanum nga inayat di imuna akaayan-ayat mo, taadan asawam ita. Saan mo amabalin a pagtalina eden di tapusom, di pimusayan akaayan-ayat mo. Maawatan mat kumatirik na ti asawam. Nang asawa ka pa'y nga rod, no di mo mat maiwaksi itiriknam tinagawanen akaayan-ayat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mike iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.